Unit pasukan tengah Rusia merebut wilayah Timofeevka, salah satu daerah krusial di dekat kota Pokrov. Rekamannya diunggah di Telegram 29 Januari. Pasukan khusus di pusat yang menerobos masuk ke Timofeevka dan membebaskan desa dekat Pokrov. Pasukan khusus kelompok pasukan di pusat yang mendekati Timofeevka saat fajar. Karena kabut, militan angkatan bersenjata Ukraina tidak dapat menemukan drone pengintai Rusia. Saat fajar kami mendekati Timofeevka, cuacanya mendukung kami. Pertempuran dimulai tepat di dekat posisi angkatan bersenjata Ukraina. Kami mendekat dari sisi sayap dalam kelompok kecil, kata komandan kelompok unit, Dmitry Trunin. Musuh yang tidak menduga akan terjadi serangan, buru-buru mencoba mengatur pertahanan pemukiman. Namun sementara satu kelompok menarik perhatian utama, unit pasukan khusus lainnya mengepung musuh dan menghancurkan personel Ukraina yang belum siap 100%. Setelah hancurnya pasukan utama angkatan bersenjata Ukraina, sisa-sisa personel yang tidak berhasil melarikan diri dari posisi mereka, menyerah. В боевом воздействии, непосредственно в контакте уже с противником, также идет помощь от наших птичников. Работали спокойно, четко, то есть нас командование направляло, мы свои задачи выполняли. Противник, ожидая нашего продвижения, видимо, старался с нами в бой не втягиваться, потому что понимал, что прямого боя они не вывезут. Погода способствовала, был густой туман, мы заходили под прикрытием, то есть под чистым небом, заходили, спокойно работали, зачищали подвал за подвалом, блиндаж за блиндажом, укреп за укрепом, то есть все способствовало. Вот иногда чувствуешь на фронте, то есть сейчас будет тяжело, там что-то, какие-то трудности ощущаешь заранее уже, а здесь наоборот была легкость, то есть мы работали спокойно, подходили с холодной головой, спокойно отрабатывали. Все было четко спланировано, то есть было взаимодействие с союзниками, союзная артиллерия отрабатывала, то есть там все было прямо замечательно, как по канонам. То есть отработали четко и быстро. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.